enge sentence chu ania enge sentence sang te khati kha kan soi le lo kanga sentence kan ti kha chuanin thumal in rem khom khania thil engemaw chungchang mumal taka soi chuak tu kha ani mei ta sentence are re chuanin subject oma verb om nge bok thina chuan hemi hi entaila example he is a doctor a hianin he lai hi subject ani ti kan she theya is a hi verb ania doctor hi object ani ti kan she thei boka hemi sentence hi toile ma se thuom jene kha heta hianin kan soi chuaka doctor ani thu kha felfai takin heta hianin kan ziak chuak theya kan soi tawngin sentence are re chuanin subject le verb hi om nge turania subject le verb om lo kha chuanin sentence mumal kha ani ngai lawani chuwang chuan heta hianin a subject lai han labo ta ila is a doctor khati taringot tailang om je om don lawani achan chu subject le verb kha om kop nge turani kan ti kha chuwang chuanin ta hianin hi akha kan zia lo chuanin hemi hianin om zia nei don lawani chuan pakhat hi en le ta ila kan sha thiam zwal theinan khanin I football ti ha kan lo ziak ta ta hianin I subject oma football om boka amaro chu verb om lawani subject chaw oma verb om lo ta chuwang chuanin subject le verb combination kha sentence a chuan oma ngai sia chuwang chuan play kha kan han da ta zeu ta chu verb kha chuan I play football ani ta a om zia aron nei ta a ti chuan sentence om zene kan siam don chuanin subject le verb kha a om nge ngai ti kha kan she thar le don nia chuan sentence kan ti kha chi sang kha om vele ta ama sabera chuanin assertive sentence kan ti kha oma adota interrogative sentence ania pathumna chuanin imperative sentence ania palina chuanin optative sentence ani le ta a pangana chuanin exclamatory sentence ania heng ho hi pakhate te in kan soi fe don ani assertive sentence kan ti chuanin thil ni phung kan soina angchi shim kha assertive sentence kha ani mei ta a hi declarative sentence ti pokhanin an soi thin boka achan chu thil han soi chhuana angchi thil ni na angchi shim kan han soina ani wang khanin kan declare na angani wang khanin declarative kan te boka chan eng chungchang po kan soina shim ani kha chuanin assertive sentence kha ni de uvek meya book chungchang ani emo mo mishing chungchang ani mo history events opinion kha tiang chi shim kha assertive sentence hi full stop khana top thina example hi entaila I am very happy today mo kha full stop ina top leta a chu voina hlim thu kha soi kha ni mei ta a thil ni na soina ni kan ti kha this is a book ti boka kha lekhabu ni thu kha soi le me boka adota hianin interrogative sentence kan en le anga interrogative sentence kan ti kha chuanin zona angchi kha niya interrogative sentence re hi chu atopa khanin question mark khanin atop thina achan chu zona kan zo awang khanin entirna en le sinila what is your name kan ti ta hianin ming kha kan zo ta chu bang chan question mark in atop le ta where are you from kan ti chanin hei po kha zona ani wang khanin question mark po khanin aron top le a khang ho kha interrogative sentence kan ti chuni mei ta imperative sentence kan ti ve thung ero kha chanin mi thil ti tura kan ngen na angchi te thu kan pek na angchi te thuron kan pek na angchi shim angkha imperative sentence kan ti chunia chuanin example hi en le chin ta ila please give me your book atia ta hianin angena tro chuanin request anita chuan adot le hianin complete your homework now tikhanin thupek kha pe a chuan thupek angchi kha chu command anita chuan hei po hi imperative sentence ani ti ha kan shele theita chuan heta hianin don't drink atita chu zuin tolo tur khanin thuro na pe a chu suggestion a pe ti na ni chu adot le hianin work hard tikhanin mi kha fin chwa ta anilo pon azil boka kha advice kan ti ang khania adota hianin optative sentence kan ti ang kha kan en velenga optative sentence kan ti chuanin tongkam tha angchi te tongkam thalo angchi shim mi mal som na tongkam angchi te checham na tongkam angchi te mi an chian lo na angchi te le mi du sakna lan na angchi shim angkha optative sentence kan ti khania example hi antaila may you be a pilot mo pilot ini nge ka be sei mo ni la ka ti angchi kha mi thil tha angkha mi chunga khanin be sei na ane puita a khatiang angkha optative sentence ania may your team lose the match kha chu athalo lampang ani jok ta a mi du sakna tongkam anga khachanin have a nice day te kha hanti taila kha optative sentence alo ni leta a exclamatory sentence kan ti hi chuanin parts of speech apo khanin exclamation chungcha kan soi to a chuan thil kan han soi chwa thu tang chi kan ril ru ina
alo pai reuh ang chi kan han soi chua thut ang chi kha an lungai na ni emo hlimna ani emo khatiang chi simshim khania chan exclamatory sentence kan ti hi chu exclamation mark khanin top thina example hi entaila what a tall boy he is kha thil soi chua thut na ang chi ani wang khanin exclamation mark khanin kan top tira kha exclamatory sentence ani tina ani what a boring day ti te po kha exclamatory sentence ania kha wang khan exclamation mark khanin atop ani chuan khang ho kha sentence kan zir thei te chu nia